Општинската изборна комисија во Кичево ја спроведува подготовката за локалните избори на 19 октомври. Председателката на Општинската изборна комисија Дрита Ахмети Абедини рече дека интензивно работат за да се обезбеди демократски изборен процес, но колку гласачи има Кичево и како ќе се гласа? 49.040 прапартија votues në Maqedoni në rrethin e Korçovës. Këtë herë kemi edhe mbi 1000 votues, më shumë rritje se vitin e kaluar. Новина во оваа општина е дека е намален бројот на избирачки места од 120 колку што имаше претходните години. 109 janë gjithsej, 11 kemi pasive. Nuk ata do të votojnë në për qendra ku janë më afër, po ata janë mbyllur se janë më së paku se 10 votues. Dhe aty nuk do të ketë figurojnë, do të më afër qytet, më afër vendbanimet afër ku kanë qytet, aty do të më të afër të votimit do të jetë. За градоначалник на општина Кичево во трка се 4 кандидати, а има 11 советнички листи.